Semana 2 com Jesus. Nos participan con Salmo 40, versículo 1, 4, 6, 8 y versículo 10. Mi espera só del Señor. El adrei mira-me e tende mi grito de auxilio. Feliz está a gente que confia firmemente del Señor, que no anda com soberbe nan, com gente perdida de nan mentira nan. Bo no gusta sacrifício ni ofrenda, mas bo abre mi oreia. Bo no que bestia que mariba altar ni sacrifício de perdão. E orei mabisa, atami aqui, den bobu que tasquibi tocante mi. Assim bo voluntad, oh mi Deus, aceita mi placer, e boleita gravar den mi. Mi no atene bo justicia secreto, mi aconta bo fieldad e salvação. Mi no asconde bo bondad e verdad den gran reunião de bo fiel nan.